nimbabwira ngo rero nk'uko bamwe bari babyanditse kuri Twitter bavuga ngo Olivier ntabwo uyu mugabo uri bumubone, arakubeshya, aragerageza uko ashoboye akubeshye. Nageze Amsterdam ndamubura, ndandika mbaza abantu ndamubura, bambwira ahantu akunda kuba ari. Reka nongere mbahe ikaze kuri Rwanda Nordic TV. Ndagira ngo ntagire mbashimira mwebwe mukora subscribe, kandi shimire n'abandi mutari mwatangira gukora subscribe. Nizera ko mugiye kuyikora aka kanya. Mbifuriza umunsi mwiza rero, cyane cyane abagiye muri weekend, namwe kandi abakiri mu kazi. Uyu munsi rero ndagira ngo ngaruke ku nkuru abenshi mwari mwabonye ko ejo hashize nari nacishijeho ko ngeze Amsterdam, aho navuze ko nshaka kuganira n'umugabo bita Akayezu Muhumuza Valentin. Uyu mugabo akaba aba mu gihugu cy'Ubuholandi. Narahageze rero, narahageze nk'uko bamwe benshi bari barabinyandikiye. Ngira ngo abakunzi bacu bamwe nanaberetse ndi Nyanza iwabo, aho nageze, aho papa we yakoreraga, aho Muhumuza yakuriye, byose ndaza kubibabwira muri iyi nkuru. Ariko icyo nari ngambiriye cyane mu Buholandi nuko Muhumuza ajya avuga mu byo avuga cyangwa muri CV ye, avuga ko ngo ari umuntu ukunda deba, ari umuntu ukunda kuganira ibiganiro mpaka. Ni ukuvuga ngo ntago bimugora, niko avuga. Niyo mpamvu rero namushakaga ngira ngo tuganire ku kiganiro cyangwa ku nkuru yigeze gucishwaho n'ikinyamakuru kimwe, ntari buvuge izina ko hano sinaje kucyamamaza. Ni ikinyamakuru gikorera hanze, muri bamwe bitwa ko barwanya leta, avuga ko asobanura uburyo icyo kinyamakuru cyanditse, uburyo Muhumuza yasubizaga ikinyamakuru cyo gikorera mu Rwanda, asobanura uburyo ki ngo yahunze, uburyo ki yavuye mu Rwanda. Mu by'ukuri ngewe nkaba mfite iyindi verisiyo y'uburyo yavuye mu Rwanda, ariko we akavuga ko ngo yavuye mu Rwanda ngo mu gihe yasabye ngo ishuri kujya kwiga hanze, noneho yaribona ngo yarangiza akandikira umukuru wabo ari we Rugege, noneho ngo akamuhakanira amubwira ko yishakiye buruse atigeze abibabwira, noneho nyuma akandika asezera akazi, ngo ibintu byaje kumukomorera cyane, aho yageze yagiye akajya kwiga, ngo yavayo ageze hanze ngo urumva ngo yarageragezaga akaboneka mu bikorwa bya diaspora aho yari ari mu Buholandi. Noneho ngo aza gutumirwa n'inzego ebyiri, ndimo ndabyihutamo kubera ko avuga ko we ngo yahohotewe cyane, ngo nyuma ngo yaho yatumiwe ngo n'ikigo kimwe ngo cya ICC ngo n'inkingo, noneho ngo akaba yatumiwe na ambasada cyangwa ngo na embassy ngo kuza ngo kuvuguruza ngo abantu bavuga ibintu bibi ku Rwanda. Ngo ahitamo rero hamwe ngo ajya aho handi, ngo ari naho yaje kwerekana ko inkiko z'u Rwanda ngo hari aho zikora nabi, ngo ibyo bintu byaje kumuviramo ikibazo, ngo ku buryo asubiye mu Rwanda ngo yabonye ibintu bitagenda neza, noneho ngo akaza guca ku mupaka hasi ngo akagera i Bugande, ngo ari naho yaje kuva ngo abona buruse nanone we kujya kwiga hanze. Ntago yerekana uburyo ki aho yagiye kwiga cyangwa igihugu arimo ubu. Igihugu arimo Muhumuza ari mu Buholandi, aho yagiye kwiga ahawe buruse na leta y'u Rwanda, aho yari agiye kwiga icyiciro cya PhD. Uyu mugabo yakoreye leta y'u Rwanda, akorera i Musanze, akorera ahantu hatandukanye, yagiye kwiga ahawe buruse na leta, ahawe amafaranga na leta. Uko yageze hanze agahinduka byose ndaza kubibabwira muri iyi nkuru, ariko ndaza kwifashisha mugenzi wanjye wo mu gice gikora Tubamenye, ababwira uyu Muhumuza uwo ari we, amuva imuzi n'umuzingo guhera i Nyanza kurinda agera aha ngaho ari mu Buholandi. Nimbabwira ngo rero nk'uko bamwe bari babyanditse kuri Twitter bavuga ngo Olivier ntabwo uyu mugabo uri bumubone, arakubeshya, aragerageza uko ashoboye akubeshye. Nageze Amsterdam ndamubura,
ndandika, mbaza abantu ndamubura, bambwira ahantu akunda kuba ari, njya naho atuye Zarahe, wapi ndamubura. Gusa abantu bambwira ko ari umuntu ukunda kuba yasinze, ngo ari mu binya aho asangira n'umugabo witwa Louis Rugambage. Uyu nawe naramubabwiye, nawe wigize umuntu wo muri opozisiyo uvuka za Butare iyo ngiyo icarwa ku Gateme. Ndaje rero ngaruke mugenzi wanjye wo muri Tubamenye ababwire neza uyu mugabo uwo ari we, ni muntu ki, ibi bintu abiterwa n'iki, byatangiye gute, cyane ko atari ko yari ameze mbere, n'iki agambiriye. Mu by'ukuri icyo agambiriye nta kindi, ni ukugira ngo abone uko yabona amaramuko no gushyirira imbere amaramuko. Mvuga nta yandi, ni ukugira ngo abone uko yabona impapuro mu gihugu cy'Ubuholandi arimo. Reka mbareke no mwikurikiranire ikiganiro no gukomeza kubicisha amatsiko. urakoze cyane Gatete Olivier. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu Tubamenye turagaruka kuri uyu mugabo Muhumuza Akayezu Valante. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Muhumuza Akayezu Valante avuga kuri se Muhumuza François Xavier, uyu wahoze akora mu rukiko rw'i Nyanza, akavuka kuri nyina Anazali, nawe yari umucamanza. Muhumuza Akayezu Valante rero yavutse ku itariki 2 Mutarama mu 1978. Amashuri yisumbuye yayize kuri Collège de Christ Roi de Nyanza kuva mu 1991 kugeza mu 1997. Akaba rero yarakuriye aho i Nyanza, aho se Muhumuza umubyara yakoraga mu rukiko rw'i Nyanza aho rwahoze kera. Bakaba rero bari batuye munsi y'iposita, ariko ubu bamaze kugurirwa n'ikigo LPD, ikigo yigura abacamanza. Nuko rero bimukiye i Muhanga, ari naho hakorera mushiki wa Kayezu Muhumuza Valante, nawe rero umushiki ufite kabine y'abavoka. Umusaza Muhumuza ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko hano inyuma muri uru rukiko, aha mureba hahoze urukiko kera cyane, hahoze urukiko. Urwo rukiko rwahoze rukoramo papa wa Muhumuza. Uwo musaza nawe akaba yitwa Muhumuza. Uwo papa wa Muhumuza aba mu Buholandi. Ni umugabo muzakunda kumubona kuri Twitter, Muhumuza Akayezu Valante. Uyu mugabo yakoze mu gihugu cy'u Rwanda, aho yabaye magistrat intermédiaire mu rukiko rukuru rwa Musanze kuva mu mwaka 2004 kugera mu mwaka 2013. Akaba rero yarakoze nka professeur assistant cyangwa se umwarimu wungirije mu kigo cya Ines Ruhengeri kuva mu mwaka 2012 kugera mu mwaka 2013. Uyu mugabo nanone yabaye mu ihuriro ry'abunganira abacamanza Association de défenseurs judiciaires kuva mu mwaka w'1999 kugera mu 2004. Mu 1998 umwaka umwe naho yabaye agent de police judiciaire. Akayezu Valante yaje kwiga mu Buholande mu kigo cyitwa International Institute of Social Sciences, aje kwiga PhD. Aza guhura rero n'umusore witwa Jacob. Uwo musore akaba yarakoraga mu kigo cya The Hague Peace Project. Umusore akaba yarazi rero ibibera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bw'iki gihugu cy'Ubuholande, ko bahaga abantu amafaranga ajyanye no gutegura inama zitandukanye, bakabaha amahero agera ku 10,000. Aho rero niho uyu mugabo Akayezu yaboneye ko harimo amakashi menshi, abatangiye imishinga yo kuvuga inkuru zo mu karere k'ibiyaga bigari. Nuko abahisemo kuvuga ku Rwanda kuko yabonaga izindi nkuru zititabirwa cyane. Si uguhimba ibinyoma, arabihimba. Nuko inyangarwanda zimukurikira ari nyinshi, akomerezaho. Ibyo byatumye rero umugore we n'abana be bamuta kuko banze kwifatanya nawe mu gusebya leta y'u Rwanda. Ibintu rero byamukoze mu mutwe cyane, bituma amera nk'umusazi. Niko kwifatanya no kwegera n'uwitwa Louis Rugambage. Uyu nawe wasaze kubera amayoga menshi anywa muri kiriya gihugu cy'Ubuholande. Bikaba rero nawe byaramuviriyemo ko umugore we amuta. Nuko rero abasazi babiri baba barahuye.
dusoreje rero ikiganiro cyacu ku nama twagiriye umugabo Muhumuza Akayezu Valentin yo kongera kwita ku magara ye, dore ko nta buzima afite muri kiriya gihugu, aho aba mu Buholande nta byangombwa agira, nta kazi agira. Utuzi two gukora ibyo biganiro kugira ngo abone icyo ararira, aho avana amaronko muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri kiriya gihugu. Uyu mugabo rero akunze no kwandika ibintu byinshi bibi bisebya u Rwanda, byuzuyemo urwango, byuzuyemo ibinyoma gusa. Uretse rero ko umugore we n'abana be bamutaye kubera amahitamo mabi yakoze, uyu mugabo azwiho cyane kwiyahuza amayoga ndetse asangira na mugenzi we Louis Rugambage. Nicyo kiganiro twabateguriye kuri uyu munsi. Mu kiganiro tubamenye, murakoze naho ubutaha.